زون ترو سجد خدایس مجلس سعادت برای امت یمی وزی کر پرسان سونی تسزوی شبنا نثار میگونی یمی وزی کر پرسان سونی تسزوی شبنا روز غشر یلی آسیت تھر تھر تشریف انسون شفیع مغشر روز غشر یلی آسیت تھر تھر تشریف انسون شفیع مغشر یس پر چنن یہ تت ژھارونی تسزوی شبنا نثار میگونی یس پر چنن آس تت ژھارونی تسزوی شبنا نثار میگونی دتی ذات پاکن دعا اکھ نبین دپن چھو اجابت ات مرسلین دتی ذات پاکن دعا اکھ نبین دپن چھو اجابت ات مرسلین مگر یم کوری تتھ ناو چون میونی تسزوی شبنا نثار میگونی مگر یم کوری تتھ ناو چون میونی تسزوی شبنا واللہ دپن چھویر واللہ تس پاک ذات نتخ جنت سیاہ تھو تخ عذاب دپن چھویر واللہ تس پاک ذات نتخ جنت سیاہ تھو تخ عذاب مگر یم خدایس ہتن واد سونی تسزوی شبنا نثار میگونی مگر یم خدایس ہتن واد سونی تسزوی شبنا سرفراز کسلبو یُتھ رفیق پانس ونی دت چھماکا مزیت جگانس سرفراز کسلبو
یُتھ رفیق پانس ونہِ دِتھ چھُ مکان مزٕ یتھ جگانس یُس ماجہِ ہِنٛدِ قدر غمخوار چونی تس زویی شبنا یُس ماجہِ ہِنٛدِ قدر غمخوار چونی تس زویی شبنا نثار میوگونی یم ژاج طائفٕچ کنہِ سانہِ باپتھ تس زویی شبنا نثار میوگونی یم ہور گوفن منٛز اوٚش سانہِ باپتھ تس زویی شبنا برسر مطلب موضوع کی بات کرے تو سارنی ہن کان زیادہ وقت نن ورے بکر پنی موضوع کی حوالہ چند کے گزارشات تو اس خدمت اسمز امبروشم گزارش گژھاونہٕ یِتھٮ۪ن مقدس ایامن منٛز یِتھِس قبولیت کِس وقتس أسۍ بازرن منٛز آسٕنۍ یِمن تام میٲنۍ آواز چھِ واتان تِم سٲری اَنو تشریٖف مسجد پاکس منٛز یہِ چھِ قبولیتٕچ گٔڑ وٕنکٮ۪س انشاء اللہ المستعان ونکس بنو أسۍ تہِ نیٖکین منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ گژھن وٲلۍ انشاء اللہ یِتھ کٔنۍ رب ذوالجلال فرماون قرآن کریٖمس انٛدر سورہ مائدہ فاستبقوا الخیرات پس تُہۍ گٔژھِو نیٖکین منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ شاباش تُہۍ گٔژھِو تُہۍ چھِو نِندٕر تُہۍ گٔژھِو نیک کامٮ۪ن منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ یہِ چھُنہٕ ییٖتِس مکانُک تذکر کرن خۄدا کینٛہہ کہِ یہِ أکۍ بنو زٕ پور تہٕ بیٛاکھ دپہِ مےٚ گژھِ ترٛےٚ پور آسُن انسان سٕنٛدِس فطرتس منٛز چھُ یہِ چیٖز انسان چھُ زیادٕ کہِ حصوٗلُک متمنی آسان متلٲشی آسان انسان چھُ ہمیشہٕ یژھان بٕے نتہٕ بٕے گژھٕ اکھ أکِس گژھُن برونٛٹھ أکِس بیٚیِس برونٛٹھ گژھٕ بٕے پکُن ہر اعتبار مکان گوٚژھ مےٚ آسُن ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ دُکان گوٚژھ میونٕے چلُن ساروی کھۄتہٕ بہتر اولاد گژھِ میٛٲنی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ امتحانن منٛز مارکس أنِتھ کامیاب گژھٕنۍ مگر رب ذوالجلال فرماون دپان اگر طمع چھُو کرُن اگر برونٛٹھ چھُو گژھُن دُنیٲوی اعتبار مہ کٔرِو اکھ أکِس برونٛٹھ گژھنٕچ کوٗشش کینٛہہ مولا تیٚلہِ دپان فاستبقوا الخیرات پس اگر برونٛٹھ چھُو گژھُن تیٚلہِ گٔژھِو ثواب چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ شاباش تیٚلہِ گٔژھِو ثواب چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ نیٖکین ہٕنٛزن کامٮ۪ن منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ نیک کامٮ۪ن منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ اکھ چھُ پران نٮ۪مازٕ 5 ژٕ پر 6 ژٕ پر اشراق بیٛاکھ چھُ 6 پران أمۍ پر اشراق ژٕ پر نٮ۪ماز چاش سۭتۍ تہِ أمۍ پر نٮ۪ماز چاش تہٕ ژٕ گژھ رات کیُتھ کھڑا ژٕ پر تہجد دپ اگر کٲنٛسہِ 7 نٮ۪ماز آسن معاشر کہِ مٲدانہٕ سۭتۍ بہٕ نیرٕ 8 ہٮ۪تھ شاباش بہٕ نیرٕ 8 ہٮ۪تھ
ماہ رمضان مبارک چلن 30 دو درن وٲلِس لڑِ ییٚلہِ ژٕ 30 دو گزارن والہِ کانٛہہ وٕچھن 30 دۄہن ہٕنٛز روزدارن ژٕ گژھکھ پانہٕ آسُن اتھ مُقابل شوال چن 6 روزن تہِ پیارن بہٕ تھاو نہٕ 30 نظر بہٕ درکھ شوالٕکۍ 6 دۄہ تِکیٛازِ یِمن 6 دۄہن گژھٕ بہٕ اہنٛدِ کھۄتن کیٛازِ رۄب فرماوُن فاستبقوا الخیرات پس نیکین ہند اعتبار گژھو اکھ أکِس نیک کامین منٛز گژھو اکھ أکِس برونٛٹھ الی اللہ مرجعکم جمیعا